Okay, díomh got duine Tá mé sé ar an scáán aniu agus bé méid fécinint ar na rudí sa riomhre a bhuiine leis an cactus hagin an captain seo an riomhre an rialtán cáilte. Okay. Right. Dús beidir go méid an dán again. Do you remember the dán? Tá an rialtán cáilte cá bhfuil an rialtán níl sé faoi an tullag. Sa Seán, tá tafií ag tafan na Lola. Tá Lola ina lí. Tá an rialtán faoi na bhuileag. Hí. Maise, one more time. Tá an rialtán cáilte cá bhfuil an rialtán níl sé faoi an tullag. Sa Seán. Tá tafií ag tafan na Lola. Tá Lola ina lí. Tá an rialtán faoi na bhuileag. Hí. Okay, Maisha. Now, curry me an scalon for a share. Is that an poster again? Okay, and vacan shiv an poster? Now, imromid cluhabiog. Fíor no bréagach. Okay? So, fíor bréagach. Daddy ag dawsa. Fíor no bréagach. Bréagach. Daddy ag eistedd ag Joel na Will. Fíor no bréagach. Tá dado ag scríomh. Fíor no bréagach? Oh, fechar dado. Tá sé ag léamh, níl sé ag scríomh. So, bréagach a ríis. Fíor no bréagach. Tá an monkey sa siomra sitja. Fíor, tá an monkey ann. Fíor. Fíor no bréagach. Tá blochanna sa bhása. Fíor no bréagach. Tá blochanna Tá blochanna sa bhása. Fíor no bréagach. Tá an rialtán faoi an tullag. Bréagach. Seán lucht faoi an tullag, but níl an rialtán ann. Tá an rialtán faoi Lola. Okay. Now, anish, a Laura going, tá blahanat na déanamh a going ins an leabhar, so yoi misha an leabhar cawis. An anish. Now, vegetative echoin, can see it? Okay. Jenny na blahana, an rugga, an cuisine, an lampa, an leabhar, agus an rialtán. Agus, sinné an siomra sitja, tá bhása ann, tá board ann, tá shelf ann, tá tullag ann, agus tá urlar ann. Okay, I want shifsha to be Gaeilge agus a broi me rod agus tarangigi and picture into an orange cart. Okay? It is. Tarangigi rugga an urlar. Tarangigi rugga an urlar. Tarangigi lampa a moord. Tarangigi lauwer an shelf. Tarangigi cuisine an tullag. Tarangigi blochanna sa bhása. Tarangigi rialtán faoin tullag. Okay, eishtagi arish, you can do better pictures when I stop talking. So, tarangigi rugga an urlar. Tarangigi lampa a moord. Tarangigi lauwer an shelf. Tarangigi cuisine an tullag. Tarangigi blochanna sa bhása. Tarangigi rialtán faoin tullag. Okay, now a tan na pictúri déanta agat is féidir le
A agahu and make it right. Very nice. Okay. Art galore. And Quiven live and Tauron. Do you remember the song? Let's do an Auron Lekela. O Ismalam and Telefich, Fake a Murhi reaches a reach, Ismalam and Telefich, Kawil and Real Ton. Ismalam and Telefich, Fake a Murhi reaches a reach, Ismalam and Telefich, Kawil and Real Ton. Okay, Sinead, Ramila Magwave Rangahain, agus Slán live. Bye, Slán. Slán live Rangahain.